Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Manyangatsi Misa a tivisa leswaku ri nyimpi exikarhi ka yena na xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liya Zandlovu a yi se fika emakumu. Loko ho tsundzuka hi lembe ra 2021 hi N'wendzamhala xiyimbeleri Mr Post va humese risimu leri ri thyiwe leswaku ri Manyangatsi, naswona eka risimu leri a va karhi va n'wi nozola. Se sweswiwani voni Manyangatsi Misa a postile ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga fika a tsala leswaku buti va nga kwarhama ka profile picture va nga mbala all black na swibutswana swa va James Guevara ka profile picture ya mina na n'wina a yi se chaya. Se loko hi kamba kwala ka ti-profile pic hi kuma leswaku ri xiyimbeleri Mr Post va mbali hi ndlela leyi Manyangatsi Misa a nga yi hlamusela. Se swi le rivaleni leswaku ri Manyangatsi Misa kahlekahle laha u vula leswaku ri nyimpi kumbexani beef exikarhi ka yena na Mr Post a yi se fika emakumu. Xana u ta swi yimela ke? Hi ta tsundzuka leswaku loko Mr Post va ta va n'wi tselekeli beef hi lembe ra 2021 u kale a endla nkandziyiso laha a nga xungeta leswaku un'wana na un'wanyana loyi a nga kusuhi na yena naswona a nga ta chayisa risimu leriyani swa ta vula leswaku ri a ta ha nwisani mati. Se risimu leriyani mi ta swi vona leswaku ri a ri siyi xilondza. Se loko hi hundzeka yaleyo hi vone risimu ra Xongi leri nga thyiwa leswaku ri munhu wa munhu ri le ku tirheni kahle eka swiyenge swa mabulu swa ku xavisa vunanga. Loko hi kambe eka YouTube se ri tlulini eka 1 million views. Swi vula leswaku risimu leriya ri le ku tirheni kahle swinene. Se ri hoyo eka yena loko ho tsundzuka kahle risimu leriwani hi rona ri nga fika ri n'wi veka emepeni kumbe ri nga endla leswaku ri a tiveka swinene tanihiloko ri khala karhi a humesa tinsimu kumbexana ti-album. Kambe u lo no humesa album leyi nga thyiwa leswaku ri joko ra vutomi laha nga na risimu ra munhu wa munhu hi yona yi nga fika yi n'wi veka emalembeleleni. Se hi rhandza ku va hi n'wi hoyozela swinene. Leswi hi la ta avelana na n'wini eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Ka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana na xana. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka ga.